खुरुमजरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकु अहानबदा ISTV न्यूज ना तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा ngasiगी मरुइबा पाउ पिजरी येलोमी कनबा बिल नोंजुमी फमदा पुथोनबा होनरिंगै मरम सादन इमोशन दा इहौ सागत पिदनबा चीफ मिनिस्टर ना अपील तौरी फेक एनकाउंटर के थौदोक्ता FIR पिखलपदा सेनरिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंह मसक खंगदे हाइना इरकले हाइरी अमसुंग हंदक फल हाइदोखिबा क्लास 12 की एग्जाम दा पोजीशन चललबा महिरे कया लारबा इमुंगी ओइबना मखा महि तमथबा ngamnaroidra हाइबगी मी पाइबा पोकनरे हौजिक पाउ संदोंना पिजरी लाक्तिबा नुंजु मिफमदा येलोमी कनबा बिल पुथोक्तुना पास तौननबा होनरिंगै चरकसिदा ngaya ngaya ki emotion da satuna maram sadana ihau sagat pidnaba chief minister nongthongmam biren na appeal tawri mapu pandaba ngaingam dabagi mawong amukana utpigeno haiki Manipur State Rural Livelihood Mission amasung Rural Development and Panchayati Raj na sinduna lamboi khonangkhongi trust center da pangthopa ajibika ibam kausal bikas divas haudupa ge tharam da phongdokhibani tharam adu da Rural Development Minister TS Biswajit MLAP Saras Chandra S Rajan Tamasung Rajesh Sam Yunam Saruk Yaki Block Mari Dagi Khangatlaba beneficiary Singda AZEY ki Makhada Kungang Singi Public Transport Kudong Saba Fanganaba Gari Taraga Nitoi Chief Minister na Kusin Naki Loidana Thabak Ningtijana Tauba Self Help Group Mari da Kudol Tamduna Polling Thagot Ki Chief Minister Makata na Laraba Amasung Sota Horaba Mipung Kudimak Sagatuna Makoi Kudong Sadaba Sing Kokalaga Momon Nokanaba CM Kiba Government ni Masigidama government na paikaliba kudong sabasing yumthong kudingda fanganaba kungang sasi haiba mission paikatpani handak pangthokpa sarbiada later lada na maram ojuna angang lising ni forum larik tamatok lamma thengnare makoibu larik tamhanaba thorang loire government asina yelomi kanaba bill semnabagi warep handak pangthokiba BJP state executive mifamna warep loduna thaba paikatpa hawrba matam masida ngaihaki wakal na tungda kari oigani khanthadana chathaki thong amukana thoan ganu lamdam asigi saktam sokwaloi haibasi government asigi chap chaba firep lei masida mipung khudimakna hena thongna hapiu haiki kaimnate langa kwai che kaimnate buksin sengaba isagi kana basina hanamang thadraba mayam punna phaminagadamni ko haibi wakal leiraba aduka system amakha kitang thadra lore step ama soibada akhoi gi future loina mangbani matam kitam leibak si kitla sasan dorbe ing nangta प्रजा मयाम चिंगदम जे पुल्लगा अंग पुन्न समिन नबान फोनबने इसोरद खोरमना तो अस इरांग सी खंगदे कमाय तोइनो अखोइ नंगासी पॉलिटिक्स तौरिबा अखोइ मयाम लैरिसे तुंगी मिरोल न नोग हिंगौब ngमननबगी थबक खर तौरमनबनी लैबाक सिदा कायबा म लाकोरे अखोइ जाति गे कायबा म थोकदोरे हाइबा कांदा खंगसेट सेलगा मकुता अरैबा चई पारगा नुंग पारगा थोलोइदबा नुपा नत्रगा नुपी अम खद पुथो अदा हुजिक्सिदा मोइ खर खक्सिदा खोइना हेन नुंगसिरे जे उन्ननबा लांगनबा होनबदा मसिदैदबा अखोइ गजे पूरा आ उफुंद नेला नेला ngangi बता खंगदि खंगनगनि मतम दु लाकपा कांदा लैबा कनाना हेन नुंगसिगे लैबा किदमता कनाना हेन कथोप ngमगे से मतम दुना लागदि मदुद खंगनरकनि याम का हेना आइन महेले पोसे थादो कदम लैबा नुंगसिबा लोइना मंगन नुंगसिबनि लोइना तानरगा थबक तोमिनसि अखोइ खरगी हुइमदा पंगु पुरगा पंगस चकदबनि हाइबदो तवनिंगते क्राइम तौगुमजे खोय आइन पाइरकनो खुन्ना आइन पाइनगुमसे खोय थानी हुम नगाइरे cooperative government Rural Development Minister TS Biswajina lairba lehendaba miyebagi hingbagi magul hengat hanba nupi oiba sing sentok lambi hengat hanaba thorang mapung fana paikhatli PMGSY gi makhada kairau bitra Technopol block Imphal East block amasung masi block ta thabak sing mapung fana paikhatli tungda block tragani thoi du paikhat lagani haiki Sahaja ki bituni peace layer ka dia koi music so damaki development lagani aduga within 1 years the maybe the akogi 13 months complete or ko matam da akogi development say more than 30% di compared to the previous government lai have same si akhang ai sing ki survey amadi koi khangje da ba akogi survey ki matung ina lai bani basi lai ti have suya yaro paisa yamba yamda ba bharat sarkar na piri ba akogi leriba self group amon da phangam thokpa paisa sing je mapung phana amadi phajana accountability leina koi sinjina ba amadi sincerely sinare har kanda koi ngasigi bharat sarkar na puthoiba koi scheme sing se success ho hen ba se miyam punama ke makha da lei aduna masi punama kona minasi
फेक एनकाउंटर की मतंग सुप्रीम कोर्ट केस लेरिबासगी FIR पिखलकपदा थौदोक अदुदा यावखिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग मसक खंगदी हाइना इरक्लै लेखिद्रब सिंगी मथक्ता FIR पालकप मतमदरी हालिब सिंगी ममी निंगथिजना हाबलखि हाइना ह्यूमन राइट अलर्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाबलू लेटोंगबमना ngasi GM होदा पांगथोखिबा एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिलीज की मफमदा सॉलिडरिटी उत्पगी मिफमदा फोंगदोखरै FIR asib meeting di mata depan FIR sendiri maming do akai seng ni kai gino da madu do maming yawo ko di moi promotion tham doi ba madu do maming yawo ko di moi gallantry award tham doi ba adu ma ko hujiki naw na moi di nayo ta kha ba FIR sendiri maming am ta peraktre kham masak khang da sipai masak khang da ba police masak khang da ba commando goi chatre adu na supreme court na hai se madu mai na masak khangda ba haragadi sibai kaya na mo tigal udori ba manipur le sibai masing ya aduna masak maming already tak kan lai ba inquiry report pa yaw kan lai ba pot sing do madudi akoi mapung phana mi sing do masak maming pa laga case thagada ni heduna tawdana national human rights commission yauna CBI ma tom thadok pudi ya re na national human rights commission gi mi yauna hai ba inquiry se investigation se punna tawmi no heduna pujik se aduki inquiry sa sa एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन मणिपुर अमदी ह्यूमन राइट अलर्ट नसिना पांगथोखिबा थौरम अदुदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेस सीनियर एडवोकेट खाइदे मनी सुसरुप याखी थौरम असिगे मरी लेना एडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेस ना सुप्रीम कोर्ट लेरिबा फेक एनकाउंटर के केस सिंग असिगी अनोबा मायोल अमा अथुबा मतमना लाकलगनी हाइबगी थाजबा लेरे सुप्रीम कोर्ट ना CBI दा थिगदहनबगी थबक कन सथरी CBI नसु सेंट्रल गवर्नमेंट की यका येंगलगा सतपन खुदो खुमांग साउसिनबा ngamdre haiki but if any police officer if any army officer takes a person to the barracks tortures him shoots him and then throws his body in a forest we are concerned with those cases any person in the custody of the forces even if that person is a terrorist, that person has to be taken to the court. Nobody has the right to be like God and say, I can take your life. You cannot take the life of a person. So our job is only half done. The remaining half is to be done. And I am confident the way we are working, the way you are giving evidence before the CBI investigators, I am confident that we will see success in the months ahead. Handak fal haido kiba class 12 की एग्जाम दा पोजीशन सलकलबा महिरु किया लाइरब इमुंगी ओइबना मखा माहि तमथब ngamnaroidra haina mi paiba poknore कॉमर्स स्ट्रीम दा मंगासुबा पोजीशन दा लाक्तुना अपुनबा मार्क सहुम मौद्रा फंगदुना मणिपुर सरकार की स्कूल की माई पुरखिबा थांग केंद्र की मनु सनबा कैबुल संग्राम मखा लेकाइदगी ओइनाम इंद्र कुमार मणिपुर की वामद लारिक मखा तमथदुना चार्टर्ड अकाउंटेंट ओइबा पामलबसु मपान संगोम इवलग हिंग इमुंग ओइबना मखा ताना लारिक तमथब ngamgani हाइबा थाजद्रे हाइरि हिरमसिदा रिपोर्ट अमा इंद्र कुमार हौजी मखा ताबा चार्टर्ड अकाउंटेंट अमा ओइबा अनिंग बापाम लेरी हाइदना ISTV न्यूज़ ता फोंदोरकी आई इसागी कनो आई एम इन लाइफ दी चार्टर्ड अकाउंटेंट मोनी आई सेमिरा पोजा सिंग मो के तानरा स्कूल पाबम ता आई मणिपुर नत्रगा जो मपालोंदो ओरगसो अफवा अमा यंगरा सम आई तौगनि खल अदु पैसा की फाइनेंशियल कंडीशन यंगरा कनो फाइनेंशियल कंडीशन ना याक तक दे मणिपुर दा तौगनि मणिपुर दा तागदो मा अखोगी लेरिबा युमदे केरी असिना थोक लेव सेंथो असिना इंद्र कुमार ना पामजरीबा चार्टर्ड अकाउंटेंट अमा ओइबसी ओहिनबा ngamgadra हाइबगी मी पाइबा फोंदोप लोइनना सरकार ना मतिंग पांगबिरबदी इंद्र कुमार की निंगजरीबा वखलोनसी हपोक मपाना थुंगनबदा पांगना थोकनी हाइदना बिनो कुमार ना ISTV दा उफम क्या फोंदोरकी यांगवाना पासिन छोरगा मी पसा खा पुरगा संजिल लोरगा इसा सिंजिल नंगखनबुन अदना yang awal thengare sagi barla san lola koi sangom je nong da lita ai san yan de rite ita tara kundi bu thopung ame do jawdo su yawi ngang jing sa madan men ngam da bina sagi society gi agent da aina awa ba si kharaga mara society na khara batin tv isana pamba asi mj khali badina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯥꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯔ ꯀꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ इंद्र कुमार की अपोक्पी तंफाना माकी मचा अहुम मी ओइननबा सेमजरप मतमदा थेंगरखिबा अवा नुंगाई मतंगदा आईएसटीबीसु अहुम क्या फोंदरखि मोय अहुम से प्रप तमन बजे इन खरवा दो माले इमादा सरकार स्कूल दो न तमोय जातो मन हारकान इन तमहन इचा की हुननिंग बदी मैम हुननि अखोइना लायर ममा पालौमी ओइरबनिना इचा मनिंग थुन दे खलबद इचा जे पेन हराव बमजे हराव रग मिते की से ताय देखि से ईश्वर ने निरगा ngamba pina biyo ne niraga khanti khali tamhan ge se mana pam basidi government na mateng je khara bibir adi isage aisu isage aning ba setang apam thumani ISTB पावगिदमा गेनसोरिम खाइबम तैबुल सग्रम मखालेकै हंदर क्लास 12 की साइंस स्ट्रीम की परीक्षा दा 33 सुबह पोजीशन ताक्रब कुंबी केंद्र की मनुंग सनबा वांगु आहलु पार्किंग दा हान लेरंबदगी हाउजिन nga फार्म अमद लेरिबा सगोसम बीके सिंगना डॉक्टर अमा ओइबा पामलबसु इमुंग मानुंग की फिबमना महाकी अनिंग अपाम सी थुंगबा ngamgadra ngamloidra haiba khangdri haina ISTV न्यूज का उनबदा फोंदोरक्ले 2018 की कोसेंगी एग्जाम सिदा आई 7 पोजीशन ताजरे इसी रंग याम हरावे अदुगा आइना 7 पोजीशन ताबसिदा आई पुसिदा मुजादा मयाम दि मायोनगी अदो इसी मरुइना आइना हाई स्कूल की लाइफ हाइता क्लास 10 बाउ ताबसिदा सिदा नमु हेना अवाव कयाम समायोनगी अदुगा मेसिदा तमकोदा क्लास 11 12 सिदा लो सिदाबसिदा इसने PCPB दुना आइगोंदा मतेंग याम ओइदि मोय मपानासो आई पोजीशन से 70% नंदरफदे तुंगी एमडी आई हावा डॉक्टर मो ओइगा मैम सेवा तोखनि आई लाइव का लाइन बोलम सोने प्रोग्राम बिकिस की अपोप सगोल सेम समान फोंदरपदा मखोइगी हाना वांगु पार्किंग लेरंब लम अदु पैसा लेतबदगी योनथोखिदुना हौजिक हौजिक मनाउ नुपा थोकपा अमगी ngaगी फार्म द लेरी मतम मतम की हिंगनब होनबदा उ सुबा अमदी चेक सुबना मरु ओइब सिनफम ओइदुना महाकी मसाबो मही मसिंग तंबा अमदी इमुंग मानुंग पुदुना लाकली फिबम मसिदा सरकार की माइकैदिगे मतेंग पांगबिरबदी महाकी मसागी अनिंग असि थुंगनब ngamgadra खल्ली फोंदरखी दोनखिबा हाय बता तारे असिदगी आई की लाइरंबा योनरे अदना कोई की नौ लुपा सुसोबा न फार्म लागी साइडांग लाइजरी यम हिंगोन लाइजते साबितिन को येसन ला याव को याम नुआइजे माना पाबीबा डॉक्टर की लाइन की इकोनॉमी कोई की लाइट बनिना से कोई शक्ति की वांग अदु मसेदा सरकार अमसु मियाम की मती नात्रदी माई अनिंग के तुंबा नमरो अदुना सरकार अमसु मियाम ना मुसीबी की मतें पांगबिरगदी मियामी सेवा तौबंग ngani haidi aina khanjai मियोई बना ख्वादिगी मरु ओइबा असि हक्सांग नाद येक्तना पुंसी नुंगसांगना लेबनी मरमदुना हेल्थ सेक्टर दा अहेन ममियंग संगमतंगाई फदि हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एल जयंती कुमार फोंदोखरे वाफम असि ngasi डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस मणिपुर सिंधुना कांगसुप सिरुगी PISSC बिल्डिंग अमा संगाबगी थरमदा फोंदोखिबनी थरम अदुदा साइटू केंद्र की MLA ngamthang hauki हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजू अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मरु ओइबा मियोय केना सरुक याखी MLA ngamthang hauki na कांगसुप सिरु लंबी थोंग सिंगनबा वर्ल्ड बैंक की सेंथंग मकादा अमदी PMGSY गी ओइबा सेंफम कया काइथोक्तुन लेरे अदुबु खुल्लसिदा लमग सयेतनबा थोकपना हौजिक फाबा थबक मपुंग फाना तौबंग ngamदबा असि नुंगाइते मियामना गवर्नमेंट पाइखलिबा सखोत थरांगी थबकता मतेंग पांगबियु हाइखी मिनिस्टर एल जयंती कुमार ना खुनाई अमदा हेल्थ सेक्टर अमदी एजुकेशन सेक्टर साखोतलबा मतमदा समाज असि इंग तपा अमदी साखोतपा सोदन लाकनी अफब समाज अमा ओइनबो होनबदा ममा ओइबसिंगसु मसामु फना
थम संगी आशा वर्कर्ससिंगना डॉक्टर अमदि नर्ससिंगी मरक्ता थोंग ओइदुना मनुंग हंजिनबा मफमसिंगी हक्सेलगी फिबमसिंग मपुंग फाना खंगनबदा मटिंग पांगली मसिबो सखंगबो ओइना मणिपुर गवर्नमेंट सु आशा वर्कर्ससिंगी खुसुमल हेंगतहनबा इंडिया गवर्नमेंट ता तक्सिनबा लेरे ngasi sanggariba PISC asi matamgi matung ina PIC da upgrade taunaba khongthang lokhanaba honagani amadi ngasi sanggariba asi miyam gini khanbiyo haiki education sector and health sector the hand importance ki bahai bitai health is very very important ta chang farka de damu ka dor hai samaj mein shamla muhalaba ka we need to have knowledge akon knowledge da kar le ata mara mad ka education level da kar le but khoi de maru bu de kari ma ai shi da bai ba shi adunani akhoi government na local health sector importance bi ni ba toman local scheme mai amam lai non local amabu uripok teleba MG Mani College ki principal oina hablapagi mayukta KSA na all secretariat mamang da khongjang satakrai MPS gi thawong yaningje education minister pham thadu haiba kholaw kya secretariat gate mamang da lauki Manipur police na laksinaba mairu sing adu mafam adudagi takthokhi police na KSA gi mahiroi ahum phajin ki Fazin kiba mahiroi ahum condition yaudun thadokadabani haina KSC gi office ta pangtupa pauki mifam amada vice president S Vidyanandana phongdorakli MPS na principal kungamanga lobugi thokiba order aduda Kolkata gi Howrah district laiba Gopal Chandra Bhag kobamioi amabu yausilakhi mahak hauzik pauna barzada barada laiba misakni MPS gi rule matung ina candidate oibada Manipur gi permanent resident oibamioi oigedabani adubu non local asui Manipur da permanent oibamisak nate ngasi fazin kiba mahiroi ahum KSA Imphal East District Council ki General Secretary L Fazal Thawbal District Council ki W Zit Amadi Ramlan Pal Higher Secondary School ki Social and Cultural Secretary Y Bikenzit condition yaudan thadokadabani haiki Samjaraba mahiroi ahum fazin kibagi thongadu kesen akan mamong kanem tawi loinana isam samjaba mahiroi singasi fazil aganda ngasi sangchiliba movement asi namthagani haibagi khongtha waklona du ngasi lenga asina thadok pebini hena chongani ngasi lenga asina miyam gi oiba kholaw asi tabir kanda yelomi singi interest thabak tawigi mahutta nan manipuri singi interest thabak tawigi mathakta Semliba MPC ni semliba eligibility criteria tugai ga chalakanda yaning da phongdo mairu sing se namsalakanda ngasi khongjang ngasi aikoi handokadaba leite haibo humdu thamjage Karang ithatpu tourism gi asoba mafam ama oina semganabagi damak PDA gi chairman MLA Tongbam Robindro amadi Bisnupur gi DC Pawan Yadav na satuna yengsin kre khongsar aduga mari lena DC Pawan Yadav na handak awangpuk lamdam gi oina digital promotion India gi prime minister na excellent award phanglakhiba aduda Karang ithat ki miyam gi charwat thaudang yauri ithat asida homestay amadi tourist park semgatuna thamlabadi lamdam asida nga faduna hingbagi mathakta semilon da sauna ahongba purapangamgani tourist singi poning singsinabagi damak packet kaduriba thabak asida mateng pangbiu haiki ngasi ge khongsat aduda pradhan chamadi mari lenaba official sing susaruk yakhi chairman T Robindrona district administration gi maikadigi local agriba khongthang asi Karang ithat ki miyam na mateng pangduna mai pakhan bagal winena ithat asibo sakot na bahona minasi haiki government namale yung dong khudi ki loin employment people ngam na tamina oi employment people ngam hang baya di habile di yung khudi hang badi yai adabu sagi government sina bayam gi semilon jikitang pagarna bayna tourism sector se sakhulan laga sagi chendang tang lagna ba adu lalu sinbagi si disa laga mayam da adu lai sikha Sahi ama subna sathagadaba Karl Marx pokpagi sahi sani subagi ningsing tharam CPI Manipur State Council na sinduna Imphal gi Irabad baba ngasi hogdokre tharam adu CPI Manipur State Council gi State Secretary L Sotin Kumar hanagi State Secretary Dr M Nara Secretariat member Ibo Yama amadi A Lalana mariba musing wana sarukyaki State Secretary L Sotin Kumar na sahi ama subna pangthok dariba tharam masida Karl Marx ki wakhalol amasung communist ki theory sing miyam da khangan gani haiki Sigi Lushirambada Kamukilan Kendariba Kuttanga Simising the Mota Suna Ai Simising the Karisumanga Bakwan Kunsiliba Yorin Polos in the Duratana
ngarang dagi surakhiba akanba nongna imphal gi akutpa mafam sing ising thumle lambi kayamarom ising thumjin khibadagi chatok sa sinda kudong sa daba mayok nare nong asina imphal tulagi imai wangkhalakle adubo masina kudong chininga oiba sangdi yaudri Nonegi izai irang barak turagi imai su wangkhalakri meteorological department ki phangba powda ngasi nini humni awang nopok lamdamda akhak arau yauna nong surba yai hairi orekte ba phim masida water resources department na mikup na hum sing na laikre isaw ga mari reina ba khudimak miyam na chief engineer gi telephone number 0385245019 additional chief engineer 038524524947 central flood control room gi number 038524515550 natraga mobile number 8731965188 pau bibirak u hairi housing pau ge malak thana attend break ama Hakchangi labor solak padagi producing attaba hakchang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama numayataba singidamat amatta nayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule burchan minisnavio Taubimal Khangba Useri, Honorable Chief Minister gi Khunggang Chatsi Haiba Thoksel gi Saru Ama Oina, Nambol AC gi Ishok Khungangbu, Khangat Pirapagi Damak Sri N Biren Singha, Honorable Chief Minister Amasung, Sri T.S. Basant Kumar Singha, Retired IPS Vice President, BJP Manipur Pradesh Pu, Khunggang Asigi Pajamiyam na Hanna Hanna Thagat Pa Phongdok Chari. Kaidawina, kanano, kaigino, kaidawiyo, masipumna. Noi lebedi gari han maga tong mangam drone khula laga tong ni khani ba namai doi kai dro senbun puthoga leibedi ngamdara senbun puthokna leiba ngamdrasu imphal finance salo ai jo han ba lengam dadana imphal finance tege loan oine lori imphal finance na longbu manung de gari loan lobu yap tong chaba pijeri adom na pam makal gari kudingma lobu be yap baba Quick zone gidi tata college di mammal suma phang kuding chamane yo suma ngaro pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer mamum pirisidi tas electric rang no sin bagum na yoti sin ya dudi sanagi mohut yang na sin ya break tungda makata ba paw mu pizari laumi singa thamu singa thabak Paikhat tabadigi Manipur Sericulture Project Mai Park Tabani Haina Department of Sigi Deputy Director C.S. Harendra Kumar Fongdokle DIPR Sinna Paring Nine Satari Batungan Tungamba Department Singi Official Singa Pamu Singa Unabagi Tharamda Mahana Wafam Masi Fongdokibani Mahana Makata na Manipur Gele Park Lehau Osi Muga Tin Yokpa Amadi Tin na Pamba Pambi Sing Thabadi Yamasana Ba Mafamni Haiki Sericulture Director S. Kunjake Sona Atai Lam Singda Muga Ani Ahum Kak Fangli Adubu Manipur de Tin Makal Mari Mai Pa na Yokpa Ngamli Housing Manipur ki putholi ba muga asin stake sinaba konaba ngamdri masi ngamge hadabadi ahenba metric ton ani amaga puthokpa mathau tare haiki Manipur yudung degi self import muga sinna bari na haitare koi aya bana domestic ka sadloina sinna ribro lo self sinti mapada photo bugi adugi pro sam moti legri adu yam near future da koi ngamne ne khali diki koi na haide ki ba project ki bayan se fully implement on ka so de moti mapada photo bugi ngamne maru na koi to bugi ki koi sinna ba self sinti adu na me na koi domestic ka sada ona adu self sinna yana ba Makata na pangthok kiba paugi mifam da Tribal Affairs and Hill Department ki Director Joseph Paulina Department asina singi amadi tamgi yakpa tharam ge saruk ama oina Eklabia Model Residential School ani linkal agani Dr. Project Area amadi Kamjong da hangadori ba school asigi damak center de gilupa krotala ga taru kai thorak le haiki paugi mifam adu Deputy Secretary M Kamala amasung atai official singus yauki Eklabia Model Residential School se 100% central funding residential school में प्रोजेक्ट की कोई ना 42,000 per year तुमपीरी और यूनिफॉर्म फ्री वेरी टेक्स्ट बुक तुम फ्री वेरी दाबा दाबा तुम फ्री वेरी 42,000 की इंक्रीज होना बा मिनिस्ट्री दा तुम खाने रिहाई तो सी अपना खाने
Don Bosco College Maramgi Farewell Cum Graduation Numit College Asidangasi Pangthokre Thoram Adu Education Minister T.S. Radisam DC Sanapati Athem Muiva Hanagi Minister Francis Ngazupa College Asige Principal Amadi Oza Singu Saruk Yaki Handak Haido Kiba Council na lower exam da position lower kraba Mahiroi Anida Kudol Pot Piduna Puning Thagotki Sagol Mandiki District Hospital Honkina Honabada Health Minister S. Zanti Kumar Amade Deputy Director Manikantana Atamnana Honai Haina Maral Sidaduna Tongan Tongan Bamafam Singh the Wakami from Satakre Sambai Harao Sarau Telgim Nupi Singna Sambaida Mitam Mai Taki Yumnam Palo Sagol Mang Kewa Company Pukau Purzugi Nupisina Palo Community Hoda Wakami from Pambagalunina Minister Amadi Deputy Director Gi Mitam Mai Taki Kewa Company Mera Pabik Secretary Texam Sunibalana Minister Amasung Deputy Director na Akuba Political Games Hanava Yaning de Haiki adubu thola kenda tabi da bida dung nasibo masi leng na lebe ja khoi mai ben jing suki matik pen de suki matik yaning de aduna masana haido khibawa ngak taba minister Jayanta Kumar pham thadok piu masana haido khibawa ngak taba Manikanta pham thadok piu adu loina na khoi lep le tan khongjang changjal lakani akoi siba na be aro siba do minister Jayanta Kumar amadi Manikanta ki thonga da khoi ki siba hakjang thamba je khoi ki phiren IZVika Kausal Divas Tarunga Mari Lenena Ngasi Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana CLC Center Ama Kumbi Mayai Lekaida Bisnupurgi DC Pawan Yadav na Hangdokre Tharam Aduda E-Governance District Managers Prasanta Oinam Wangu Gram Pansai Ki Pradhan Warayangbi Amadetera Kong Gram Pansai Ki Pradhan Singusaruk Yaki Amuram the Imphal East District CD Block 2 Kairao Bitrana Sinduna Nompong Into Pantubi Community Hall Kairao Bitrada IZVika Kausal Divas Tharam Pangthokre Tharam Aduda BDO Imphal East Thogdam Ranjoi Amadi Upa Adexia Ketrimayum Tamana Saruk Yaduna Pangthoki Manipur State Rural Livelihood Mission Gi Makada Semba Self Help Group Kayagi Member Singu Saruk Yaki Mission Sigi Makada Self Help Group Semduna Sentang Pangkraba Likla Self Help Group Ki Member and Diamantina Mission Sigi Makada Miyoi Tara Degi Taraga Manga Faba Self Help Group Semduna Sentang Kaya Pangbangam Ki Sentang Aduna Sotaraba Member Sinda Kudong Saba Amuk Piduna Makoigi Hingnumgi Lambi Semada Asaw Mateng Oidi Ngasi Pangtho Liba Tharamasina Kungangi Laraba Miyo Sinakana Bakaya Pi Haiki Smile to the Matamatan Hosifoda, Massi, Peter Lipaisa, Sisna Indum Sagi Punsida Husiku, Gariama Lauraga, my papa Mohuzi, but my young milk that in Bangambagi, taxi, Sibo Joser, even singing like Hazini. VDF Singna Kongjang Sanction Ganitaram Adu IZP Administration IK Muibaga Waris Hanabada Isu Kara Dayanaba Purapadigi Matam Kara Komchok Lahari VDF Ki Demand Singh Minister Ga Waris Hanaraga Waris Nama Puraktra Badi Makatana Kongjang Sanction Gani Hari Royal Riders Manipur na Diptan Pangtokna Lakpa Mahausa Ima Ning Singh Tha Tararak Suba Oina Hayendigi Tha Amasu na Pangtopa Hauragani Manipur Press Club Ta Pangtopa Gimi from Amada Royal Riders Manipur Guest Secretary Z Saikom na Environment Campaign Osigi Hayeng Hogdokpa Numita Poster Campaign Greater Infalmung the Pangtokani Tang Taragu Homdoida Kongba Maruda Usara Kayamarum Thabaga Ludina Mairu Singi Oba Sport Painting Competition Ama Tang Kunda Pangtokani Tang Kun Tauti Kunginipan Faba Eco Tracking Ama Zogo Belly the Pangtola Matunga Mangada World Environment Day Tharam Galwena Loisin Gani Numit Asida Campaign Manung the Pangtokiba Atoy Ahen Tanaba Singi Manamatum Singh Tokani No plastic campaign Dr. Resi Sahi and you this Sura and that is the Makata Sujata environment related to what is outside mass related to the program Haying the Ho down the times and the programs. The Haying the Ho is the Hama 6 May the sticker campaign. No plastic and the sticker campaign of the greater Impal area. How Kiba April Taraga Matoida Tengdo Yanda Tokiba Labaktiba Togdokta Soktuna like Nari Bami Anigiso, Miam Namateng Pangwinaba Appeal Tori, Manipur Press Club Pangtopa Pau Gimi from Amada, Accident Aduda Pivam Tina Sopodigi like Naduna Ladyba, Biki Gurungi, Luenabi, Baby Gurungna, Numit Aduda Mahaki Mapureba, Bikigi, Oitamba Kong, Pivam Tina Sopodigi, Amukana, Tabak Subanoma Ngambagi, Pangal Leroi. Priyagina Koke Sarukta Sopode Gyan Mangduna Lady Makoi Ani Hausik Ras Medi City da Laying Deba Asigi Asam was sent from Karana Putokadegi Hibasida Awabu Oide Haiki. Putara accident hopone. Aduga Aiginubaga, Priya Masanu Pia Hansiga, was in hospital the lay, and the Priyadi Makuk Saga, Dr. Yumda Putaro Putare, Tama Matunda Mona Sakiti, the Tana say, and the Bikidi was a Putade, Putabayari, the Hayaduga.
pharmacy da jo hidang leina ba paisa su leitre pharmacy ju thingjalle moina research to bosu ya ni haraga moi mahajona khara layeng da dum to leire ba aduna mayam dagi mating kitang pame Manipur inner line permit system sana hanaba Manipur ge loop sing na miyam golena na ihau hauringai charakta New Delhi dagi Guwahati tamna lakpa Manipuri masatra ga ni thoida train manung da Manipur da laiba miyan sakhara na Bihar ge sarukta usit thawaidaba Kanglup nabi ge thawong sathara pabu Kanglaipa Women Welfare Association yaning daba fongdorakte Cherolas na makata aduna si Minister N Birena Manipur da athuba matamna ILP sana handuna miyam gi ihul khangna thabak lakot tabat taragadi misam miyam golena na akan mi ihau kaya sangsinaba siam sare hairi UPS in low balishing taret ki exam da Manipur Mato Super Rank Panglakrabi Puza Elangbam Opagi Thoram Mahaki Ponapam Lamdam Bamun Kampu da Pangchokre Singtam Social Worker Union Bamun Kampu Women Welfare Association Amasung Ibudo Purei Rumba Pangalba Lai Seva Committee Sinuna Kabam Community Hall Pangchokiba Thoram Aduda Pradhan N Rabi Jila President Member Kasum Golmai Amadi Ward Member Singu Saruk Yaki Puza Elangbam na Kunai Haibusi Horok Liba Naha Sing na Awan Mapurakadabini Kunai Amasakut Pa Haibusi Individual Kaktana Ngamloi Maramasina Horok Liba Naha Sing na Mahai Masing Tambada Thawai Yauna Honaduna Punne Himinaba Sangi Haiki Ako school kami ba matang sida ako yang hodnagadani hodna ba matunda ako exam gumba ako medical oire engineering oire IS ki oire mayam se thagadani aduga ako society se semgatta ako punna chakmina base mi amakatana ngamoy ako loy lang farakadani aduga aisu alang oina niyam da kurumjaraga niyam gi help to tongi Nongsub Haram Khorjai Loop Noha Khol Uriam Sinana Siding Sidinava Amadi Larik Masak Topic Tharam Ama Palace Compound Labor Lamya Masang and the Pangchokre Tharam Adu the S Joy Kumar Eva 10 days a revelation the escape from death Habalarik columnist Salam Tomba Amadi social scientist Danavila Samna Saktaki Ayiba Nifuga Matoina Siding Sidinava Saruk Yaki State level NSS special summer camp sahi asigi oina Mahiru Kana Saruk Yaduna ngasidagi Palace Compound level Maharaj Buddha Chandra College ta hokre special summer camp asida extra curriculum activities social work amadi Mahiru Singhi interaction program kaya pangchokadori Maharaj Buddha Chandra College ke principal M Chandra Singh na special summer camp asina Mahiru Singh education amasung social activities ani punduna active oiba Mahiru amamam oina ba khona bada sauna kana ba pirigani haiki Kuliah ni ngaci na maka kumai syatai karim na lamdre kuliah sida leiramba uja singje thangdok piraga mahup thabirak taba loi na department amam da uja amam ani thamba aduga department ki lakadu wa chempam nungpham jisu kharakya lobi daba male Amaramda nong khajitang subaga ising isawgi awaba mayong aduna lakraba Maharaj Buddha Chandra College si Manipur lengang na athuba matam na miyang sangduna ising isawgi awaba situng koina college asida mayok nadana ba khona biu haina college asigi mahirui amana phongdoraki Minister bu oiro natrani education department gi oiriba singjana puning changchan biraga akhoi ga awar pa mayam che mapung phana phan biraga tungi umbi ogi da akhoi bu apaba mai geida chingchan nangai damta apaba thabukha to awar pa se yengchan biu haijani Luhongduna yum panminaragani haina thajaba piraga nupi obigi ikai kumnaba anirak mangalaba matung atopa nupi ama sensilapodigi nupa adugi mathakta matik saba action lokhapinaba imung manungna marirenaba singiponing singsilakre thodo asida senere bami asigi maming Salam Robinson nomai kong mayalekai digini polista wakatpadigi me anida fagatki nupi obigi ikai kumnaba manganba miyo asi matik saba cherak pibinaba nupi masa asigi mabungna mailenaba singiponing singsilakre Moina hujina pangjebase isan pi na ngasi mang iba sumaina ipa asisu Salam Robinson haiba ipa asisu mas mai na punsiu mangan biu ma bu sibi sara pi biu natragana mapisu jina thambiu si ay hajani Mamang thagi tang kungama pandagi ukhul da mai phangak tabadigi miyam na khudongsa da mayok na re hari nong khajitang tabaga ukhul da mai laktaba haibusi toina thopa thodok oire hari Hundung cement factory da leideba substation ge transformer yadabadigi ariba feeder line sin naduna ukhul da mai piri ariba feeder asina district asigi tangai fadaba mai puba ngamde yangam popi ge substation ge power overload oiba napet pali ge yakidaba na mai asi yakidabani athuba matama semna gani haina official amana khangalakri
District Administration Sursanpur Sindhuna Azivika amasung Kausal Vikas Mela Tharam Tribonge District Training Center Pangthoki Tharam aduda Agriculture Minister V Hankalian Donor Joint Secretary SL Mina DC Sursanpur Syamlal Punia Susaruk Yaki Gram Soros Avian Gimakada Azivika Evam Kausal Vikas Tharam Resource Center Technopolis Pangthoki Tharam aduda SDC Saran Kumar Asem Manipur Rural Bank Technopolgi Branch Manager BM Gurung Susaruk Yaki District Legal Services Authority Imphal amasung Tiny Tot Unique School Student Transporters Association Pun Sinduna Nomagi Over Legal Awareness Tharam Ama Thangwaibangi Ima Ibema Kondongan Bisangan Pangthokre Tharam adu the Imphal West ki Legal Aid Council ke Dhane Association ke President L Somokant Susaruk Yaki LMS Law College ki CIS Narendra Resource Person Oiki Manipur Buildings and Other Construction Workers Board ki chairperson na level singi damak local level khongthang asumari haina SEP Manipur Skill Development Partner Union ke member Binoina Phongdokre Manipur Press of the Pangtho Pawgimi from Amada Mahana Makatana Lamdam Amas Akuna Bohonabada Yanglan Saru Weriba Sinmisimu Awamo Takta Pukana Bohonariba chairperson bu Aikoi Kudimona Sogalpam to I Haidi Pura Madagi Nensing, Akogi, 11 Nensing Sembidna, Aduga, Kassingway, Mukta, Yamunabagi, Kudum Sama, Pisa, Pesusama, and Minapose, Makadi, Nunkelita, Tagasari. How to late because Akogi, Sarpasan will be about Pesusama, Aduma, Makatana, Wimbu. Manipur University Teacher Association Thaupunaba Professor I Tomabo President Professor L Sanju Kumar Bo Secretary Oina Khankre Association gi Office the Pangthoki Gimipam Amada Tharam aduda Vice Chancellor Adya Prasad Pandey Outgoing President N Nimai Susaruk Yaki Kumbi Municipal Council ki nauna sarkar ki representative oina khalaknaba Kumbi Khuga wama tabada leiba ki ai Syam Singbo Kumbi Bazar da leiba Kumbi Municipal Council ki office wasak lobagi tharam ama ngarang pangthokre tharam aduda Kumbi Kendra ki MLA S Bira SDO Lokesor Kumbi Municipal Council ki chairperson Bobisan Luwang amadi Kumbi Municipal Council ki councillor sing saruk yaki MLA S Bira na Municipal Council asi hena mapangal kanna lehenna ba amadi afaba thabak tharam kaya khumang yangsin na pakat bangamna na ba council asi gi nauna sarkar ki mihut asi hablakpani haiki Shore wherever sta amakasu hena thabakshi yangsinna ngaina dongna bagi damakta pesumba the representative hapirapani Thawal District Wari Liba Association Sinduna Nimit Mangan Istun Satagada Ba Wari Liba Festival Mote Watna Mani Panda Laiba Gaura Sambradai Mantata Hokre Festival Asi Iskon Mandir More Amadi Quatrabiles Satagani Festival Asi the Wari Liba Ozatara Nasaruk Yari BJP Tamelong District ki Executive Committee ki mi from Ama Tamelong Headquarter da Pangthokre April Kungani Toy da start executive mi from the Laukiba Political Amasu Economic Resolution Adu District Committee ki mi from the Hiana Siasin na Warip Lauki Ngasi ki mi from Adu da District Committee ki President M Daniel Vice President ki Konbau Nimai National Vice President Sarda Organization Secretary P Premananda Maite Saruk Yaki Kangla Film Manipur Cinema Tata Rak Suba Manipur Digital Cinema Sapong Lakiban Ningsing Tharam Thangal Kate the Labor Indian Red Cross Society Manipur ki complex the Pangthokre Tharam adu the film for Manipur ke chairman S Mangozau Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke Secretary Dr. Y Mohen Avimfa ki President ke S Keshor Kumar Kangla Films ki Advisor Oken Amak Samju Saruk Yaki Kangla Films ke Managing Director Premjit Nauribamna Manipur ke cinema hall sing the Hindi film Kapa Thinki Badagi cinema bu pamjaba singna digital cinema number horakhiba da khusu khulai leitabagi awaba kaya mayo narkhiba adu ningsing motharam ni haiki cinema hall no ithong chila pamatam cinema hall sina hingna na mohna bada Hindi film kapang badagi khagat ki badagi English film mayam no kapakpa amade madu sidara badagi na isa da film mayam no kapam yam chimna bikre badu matunda Manipur cinema house khudima thong loina non ki betanza sida akoi ki film asi yanna pick up low budget ta namma asi testa film moina kana benser mo chansan jagi bani Helping Hand for People's Manipur Sinduna Nomagi Eva Blood Donation came among us Jenims K Blood Bank Kusamatuna Jenims the Pangthokre came under the US Young Kairom EPK Tripura da Manipuri Lol Tambigani Haina Sarkana Kangalaba School Kungani Toida Manipuri Lolgi Oza Happy Haduna Agartala Town da Makes Singna Asaba Kongsat Masat Kre
सुरसानपुर की रेंकाई विलेज लेबा नॉर्थ ईस्टर्न चिल्ड्रन होम की एडमिनिस्ट्रेटर्स ओबा टिमोथी एल चासांग मपुनसी सुपर जेल लेनबगी राय पोक्सो इम्फाल वेस्ट कोर्ट की स्पेशल जज माइबम मनोज कुमार ना ngasi राय टाखरे हारिबा मियो असिना होम असिदा लेबी नुपी मसा अमद नतबली चचतखी हाइबा मरालदगी केस हियरिंग सही कयागी ममांदगी सथादुना लाकलब मतुंगा ngasi राय टाखिबनी अदुमपु हारिबा मियो असि हौजिक मणिपुरदा लेटबना मरम ओरगा महाकपु नन लेवेबल्स एरेस्ट तंगनबा कोर्ट असिना राय टाखी हारि हौजिक मखातना ngasi gi sanabagi pau lobisi सानबगी पाउदा जिरीबाम सथरिबा मरिसबा नॉर्थ ईस्ट जिरीबाम मिक्स कांग टूर्नामेंट की सानकी अहम सेमी फाइनल मैच सिलोन क्लब ए हिल्स गार्डना यूनाइटेड क्लब सोरोक अटिंग बिबु पांजल कुन तरादा माइथिबा पीदुना फाइनल संख्रे हयेंग अनिसुबा सेमी फाइनल मैच ओइना पांजल क्लब खुनौ अमसुंग लाइसेम्बर क्लब कामरंगा सानगनी All Parab Council United Club Organization Sinuna Hayendagi Pangthokani Taramba Taruk Lak Suba Thaunawzam Syam Kumar Invitation Case Prize Football Tournament Nongsingi Phibam Phatabana Matam Kaktana Yaitok Le Hari Hauji Makha Taba Sanabagi Pau Amuk Ningthauzam Boyadigi Phangbigani Manipur gi nupi sanari sing yokhan gi pandamda minister yaurga thawa yauna hogdokhiba Khelo India gi makhada pangthokpa East 11 Women Sports Competition loisan bagi function yaudana mawong marin tadana loisan khre competition asida saruk yariba sanari sing gi makok mathang takhiba sanari sing gi certificate sing yenthokidre Department of Youth Affairs and Sports na sinduna tha sigi tang ani dagi district tara mangana masana tara nithoida athoi ahen tanaduna Khumman Lampak Sports Complex satharakhiba competition ngasi loisan khibagi function yaudana loisan khre pangthokhiba competition asida Imphal Eastna point 13 phangtuna overall team champion oikhre basketball masanada Imphal West Thawbal amadi Kakchingna ahanba ni subamadi ahum subataki volleyball masanada Tengnopal amadi Senapatina ahanba amadi ani subatakre table tennis ki masanada Thawbalna overall Imphal West na Anishuba amadi Imphal East na ahum suba taki athletic da Imphal East na gold taruk silver ani bronze ani punna point tara phangduna ahanba Imphal West na gold ahum silver ahum punna medal tara phangduna Anishuba amadi Thawbalna gold ama silver ani punna medal ahum phangduna ahum su position taki kabadi masanada Imphal West Imphal East amadi Jiribam na ahanba Anishuba amadi ahum suba taki hockey masanada Imphal East na winner amadi Imphal West na runners up Thawbal na ahum su position takre boxing masanada Imphal West na gold ahum bronze ani punna medal manga point tara mapul phangduna ahanba Bishnupur na gold ama silver ani bronze mari punna medal taret point tara mapan phangduna ani subamadi Thawbal na gold ani bronze ani punna medal mari point tara mari phangduna ahum su position takhi Kho masanada Thawbal Sandel amadi Imphal East district na ahanba ni subamadi ahum suba takre pangthokiba championship asida Imphal East na gold kuntra silver taruk punna medal kuntra point kuntra taruk phangduna ahanba position takhibani Bishnupur district na gold tara bronze ani punna medal tara nithoi point nipal phangduna ani suba Imphal West na gold nipal silver ahum punna medal nipal point nipal phangduna amadi Thawbal na gold manga silver ahum punna medal nipal point nipan phangduna ahum suba position takre Manipur gi Trau FC gi Nepal suba match mai paktuna sathariba second division league ki group C gi league table da point 33 phangtuna khwaidgi makokta laikre All India Football Federation na sinduna mamang thagi April tang 12 dagi team 19 na group ahum thokna khaidoktuna home and away basis sathariba second division league ki ngasi Kolkata gi Basarat Stadium da Mohammedan Sporting Club ki home match oina sanakhibada Manipur gi Trau FC na Mohammedan Sporting Club pu goal ahum amada maithiba pikhibani match asida mai pakhiba Trau FC gi goal singadu KSH Malemganba Princewell Olaris Emeka amadi NG Nauksa na match ki nifumatoi suba nifunipal suba amadi marifumapal suba minita sankhibani match asida maithikhiba Mohammedan Sporting Club ki amatangarba goal aduna Rahul Jaswal na match ki marifutara suba minita sankhi
Sathariba League asida Trau FC na match Nepal sanaba loikibda point 33 Bengaluru FC na match Nepal sanaba loikibda point 33 Langsning FC na match Mapal sanaba loikibda point 35 Mahamadan Sporting Club na match Mapal sanaba loikibda point 8 Jamshedpur FC na match Mapal sanaba loikibda point 9 amadi Senain FC na match Mapal sanaba loikibda point 3 phangtuna sali Manipur gi Trau FC gi mathangi match homegrown oina tha sigi tang mapal gi nungthil pung ani makhai tabada Khummal Lampang main stadium da Senain FC ga sanagani Manipur Veteran Football Association sinduna tha sigi tang kutma pandagi mapal gi team ama yauna punna team taratrung na group hom thongna khaitokuna kun Super Challenge Cup Veteran Football Tournament ki ngasi Khummal Lampang Artificial Turf Ground da sanakiba ahanba match sa Lilong FC na BFC kawabu goal ahum sino da maitiba pikre match asida mai pakiba Lilong FC ki goal singadu W Pravin W Premsa namadi and Bijoy Kumar na sankibani tournament asigi anisuba match ki sanakibada BSO Texam amadi Langon FC goal amamam janaduna draw satkre BSO Texam ki goal adu M Mega Chandrana Sanki Langol FC ki goal aduna Lemtin Thangna Sankibani Sathariba tournament asigi hayeng ayupung taren makai tabada ahanba match oina ABFA akampat amadi Amba FC Serapka sanagani anisuba match nungtil pung ani tabada Sajing FC amadi SSDSBA Kangpokpiga sanagani ahum suba match nungtil pung ahumga minute kun chatpada UK FC Uripok amadi FBT Tabung Khoka sanagani Manipur Swimming Association sinduna tha sigi tang taruk tigi unit taranipan gi nupa amadi nupi swimmer amadi driver sahum lomna saruk yaduna Khummal Lampang Sports Complex ki swimming pool da sathariba kuntra mari suba state age group aquatic championship ki ngasi pangthokiba meter yankai gi nupa masagi group 2 gi break stroke da CCSC gi Ice Alice WYLCO gi L Valenjit amadi MGMC gi NG Rahulna ahanbani subamadi ahum suba takre meter samagi nipi masagi group 2 gi freestyle gi pangthokibada CSC gi Dekaluti Ice Pamaina ahanba meter yankai gi nupa masagi group 3 gi backstroke ki pangthokibada CSC gi S Athoba amadi NCM gi Delhaibana ahanbani suba takre meter samagi nipi masagi group 3 gi freestyle gi pangthokibada MGMC gi L Jessica unit asigi M Binita amadi Sedoki and Nelsina ahanbani suba amadi ahum suba takre meter yankai gi nupa masagi group 4 gi backstroke ki pangthokibada CSC gi Ice Nauba takre tha sigi tang mapal gi taramari phauba Lucknow da pangthokadoriba Nipuni Tuisuba National Arm Wrestling Championship da saruk yaragodoriba Manipur gi official ani amadi sanari kunmari singamai parking da leba Manipur Arm Wrestling office tagi Manipur Legislative Assembly gi speaker Y Khemsana yaipha mangon piduna lamthakre Tarahum de Shiba Telo Joint Cooperative Farming Society Trophy ki ngasi sanakiba ahanba match da Sekta FC na YDC Thamna Popibu goal taramathoi amada amadi anishiba match ki sanakibada FC Lamlai na NPYC Sanabu goal taramathoi amada maitiba pikre Hauzik makata ngasi oikiba inga sagi pau lobisi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasi gi wikibai nga samadi nuju ki pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuntare dasmik suina mapal khwaidigi ingba Celsius degree tarani thoi dasmik yakhai manga Nuksit yaw pa ising manad gisang maximum da sada maripur tarani pal dasmik maripur taratret minimum da sada yakhai manga dasmik tarani pal oike Ngasigi nong suki pagisang nipuni toy dasmik marpumari millimeter ni. Hauzi lo shilak pada maru eba pau amuk kahna. Yelho mi kanaba bill nongzumi pam da putona ba honori ngai maram sadan emotion ihau sagat pidana ba si minister na appeal tawri. Fake encounter ki thongdokta FIR pikalak pada senior ba security personnel sing masak khangdi haina irakle hairi amasung handa fal hado kiba class 12 ki exam da position chalaklaba mahiri kaya laraba imung ki oibana makha maitam thaba ngamnalo idra habigi mi paiba pokna re
Ngasigidi ISTV na pijaba pau matang asida loijare meyeng tabiri pamayang punamak pusu amaka na kurimjari.